Koliko ste ikada pomislili da vam mozak radi previše dobro i poželjeli ste da ga malo pokvarite, na pravom ste mjestu. U videu koji slijedi otkriću vam 18 naučno dokazanih načina koji će vam pomoći da transformišete vaš mozak u buđevo parče švajcarskog sira. Svaku od navika analizirat ćemo po sistemu utjecaja na 4 ključna aspekta: kognitivne sposobnosti, pamćenje, fokus i učenje, emocionalno zdravlje, raspoloženje, stres i anksioznost, fizičko zdravlje, energija, vitalnost, imunitet i dugoročne posljedice, odnosno rizici za budućnost. Navedene aspekte ćemo ocijeniti na skali od 1 do 5, gdje 5 predstavlja najveći negativni utjecaj. Pa, da krenemo. Kada razmišljamo o stvarima koje štete našem mozgu, većina nas odmah pomisli na očigledne krivce: alkohol, nedostatak sna, loša ishrana. Ali, put do nefunkcionalnog mozga često počinje sa skoro nevidljivim navikama koje polako, dan za dan, nagrizaju naše mentalno zdravlje. Zato ćemo današnju priču početi upravo sa tim suptilnim navikama koje često zanemarujemo prije nego što dođemo do onih koje svi poznajemo. Usamljenost. Socijalna izolacija ima duboke neurobiološke posljedice na naš mozak. Naučna istraživanja pokazuju da dugoročna samoća značajno smanjuje volumen sive materije u prefrontalnom korteksu i hipokampusu, regijama ključnim za pamćenje, učenje i emocionalnu regulaciju. Posebno je značajno otkriće sa MIT-a koje pokazuje da socijalna izolacija aktivira iste neuralne puteve kao fizička bol. Studije dodatno pokazuju da usamljenost povećava nivo kortizola i smanjuje proizvodnju dopamina, što direktno utiče na našu sposobnost da osjećamo zadovoljstvo i motivaciju. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 4 od 5, smanjuje sposobnost učenja i pamćenja. Emocionalno zdravlje 5 od 5, drastično povećava rizik od depresije. Fizičko zdravlje 3 od 5, slabi imunološki sistem. Dugoročne posljedice 4 od 5, ubrzava kognitivno starenje. Održavanje veza sa toksičnim ljudima. Ako je usamljenost loša, onda je provođenje vremena sa negativnim ljudima još gore. Svaka interakcija sa toksičnom osobom pravi mini zemljotres u našem mozgu, aktivira amigdalu, centar za strah i stres, na isti način kao da se suočavate sa stvarnom prijetnjom. Istraživanja pokazuju da redovna izloženost toksičnim odnosima može smanjiti gustinu neurona u prefrontalnom korteksu, dijelu mozga zaduženom za donošenje odluka i emocionalnu regulaciju. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 3 od 5, otežava koncentraciju i jasno razmišljanje. Emocionalno zdravlje 5 od 5, hronično aktivira sistem za stres. Fizičko zdravlje 3 od 5, povećava nivo kortizola. Dugoročne posljedice 4 od 5, može dovesti do trajnih negativnih promjena u mozgu. Konzumacija negativnih vijesti. Ukoliko želite da vaš mozak bude u stalnom stanju pripravnosti i stresa, redovno čitanje negativnih vijesti je savršen recept. Najnovija neurobiološka istraživanja utvrdila su da naš mozak daje prioritet negativnim informacijama kao evolucijski mehanizam preživljavanja. Problem je što u današnje vrijeme konstantan priliv negativnih vijesti preopterećuje ovaj drevni sistem i ostavlja nas u stanju hronične anksioznosti. Studije sa Univerziteta u Kaliforniji pokazuju da samo 14 minuta konzumiranja negativnih vijesti ujutru povećava vjerovatnoću prijave negativnog raspoloženja za 27% tokom ostatka dana. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 3 od 5, smanjuje kapacitet za kreativno razmišljanje. Emocionalno zdravlje 4 od 5, stvara hroničnu anksioznost. Fizičko zdravlje 2 od 5, podiže nivo stresa. Dugoročne posljedice 3 od 5, može dovesti do hroničnog pesimizma. Scrollanje i društvene mreže. Konstantno scrollanje na društvenim mrežama bukvalno stvara haos u našem dopaminskom sistemu. Svaka notifikacija, like ili novi post aktivira dopaminske receptore na sličan način kao i određene aditivne supstance. Naučnici sa Univerziteta Stanford otkrili su da prekomjerno korištenje društvenih mreža mijenja strukturu naše amigdale, regije mozga koja reguliše emocije i socijalne procjene. Kao rezultat, postajemo hipersenzitivni na društveno poređenje i validaciju. Posebno zabrinjava činjenica da ovaj obrazac ponašanja remeti prirodne mehanizme nagrade u mozgu, stvarajući začarani krug instant gratifikacije koji otežava fokusiranje na dugoročne ciljeve. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 4 od 5, dramatično smanjuje raspon pažnje. Emocionalno zdravlje 5 od 5, povećava anksioznost i depresiju. Fizičko zdravlje 3 od 5, remeti ciklus spavanja. Dugoročne posljedice 4 od 5, mijenja strukturu sistema za nagrađivanje. Multitasking. Suprotno popularnom vjerovanju, multitasking nije vještina, već je neurološka zamka. Kada pokušavamo raditi više stvari odjednom, naš mozak brzo prebacuje pažnju između zadataka, ubrzano iscrpljuje kognitivne resurse i čini nas manje efikasnim.
Istraživanja s Univerziteta u Londonu pokazuju da konstantno prebacivanje između zadataka može privremeno smanjiti IQ za čak 10 poena. Dodatno, studije sa UCLA ustanovile su da multitasking značajno smanjuje gustinu sive materije u regiji mozga ključnoj za kontrolu pažnje i donošenje odluka. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 5 od 5, dramatično smanjuje efikasnost, emocionalno zdravlje 3 od 5, povećava mentalni zamor, fizičko zdravlje 2 od 5, podiže nivo stresa, dugoročne posljedice 4 od 5, trajno mijenja sposobnost fokusiranja. Slušanje glasne muzike preko slušalica. Ova naizgled bezazlena navika ima ozbiljne neurološke posljedice. Preglasna muzika ne oštećuje samo slušne nerve, već remeti kompleksnu mrežu neuralnih puteva koji povezuju naš auditorni korteks sa drugim regijama mozga. Studije sa Johns Hopkins univerziteta pokazuju da oštećenje sluha može ubrzati kognitivno propadanje za 30 do 40% brže nego kod ljudi sa zdravim sluhom. Razlog je jednostavan. Naš mozak troši značajno više energije pokušavajući da procesuira i razumije zvukove kroz oštećene neuralne puteve. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 3 od 5, otežava auditornu obradu informacija, emocionalno zdravlje 2 od 5, može dovesti do socijalne izolacije, fizičko zdravlje 4 od 5, trajno oštećuje neuralne puteve, dugoročne posljedice 5 od 5, nepovratno oštećuje sluh. Previše vremena u mraku. Naš mozak je precizno porešen da funkcioniše u skladu sa prirodnim ritmom svjetlosti i tame. Kada provodimo previše vremena u mraku, posebno tokom dana, narušavamo složenu orkestraciju našeg cirkadijalnog ritma. Naučnici sa Harvard Medical School otkrili su da nedovoljno izlaganje dnevnoj svjetlosti drastično smanjuje proizvodnju serotonina, ključnog neurotransmitera za regulaciju raspoloženja. Istovremeno, poremećena je proizvodnja melatonina, što stvara probleme sa spavanjem i mentalnim zdravljem. Posebno je zanimljivo otkriće da nizak nivo vitamina D, koji nastaje kao posljedica nedovoljnog izlaganja suncu, može smanjiti volumen hipokampusa za čak 14%. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 4 od 5, smanjuje mentalnu oštrinu i fokus, emocionalno zdravlje 5 od 5, povećava rizik od sezonske depresije, fizičko zdravlje 4 od 5, narušava imunitet i hormonski balans, dugoročne posljedice 4 od 5, ubrzava kognitivno starenje. Spavanje sa pokrivenom glavom. Način na koji se pokrivamo tokom spavanja može značajno uticati na kvalitet kiseonika koji dolazi do našeg mozga. Istraživanja pokazuju da spavanje sa pokrivenom glavom može smanjiti nivo kiseonika za čak 20% i povećati koncentraciju CO2. Za mozak koji troši 20% ukupnog kiseonika u tijelu, ovo je kao da pokušavate voziti auto sa djelimično začepljenim dovoljom goriva. Nedostatak kiseonika tokom sna može dovesti do smanjene neurogeneze, stvaranja novih moždanih ćelija, poremećene konsolidacije memorije, odnosno pamćenja, i povećanog oksidativnog stresa u neuronima. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 3 od 5, smanjuje kvalitet memorije, emocionalno zdravlje 2 od 5, utiče na jutarnje raspoloženje, fizičko zdravlje 4 od 5, smanjuje kvalitet sna, dugoročne posljedice 3 od 5, može doprinijeti kognitivnom padu. Nedovoljno sna. A sad stižemo do jednog od najmoćnijih sabotera našeg mozga, hroničnog nedostatka sna. Ovo je ekvivalent pokušaju da pokrenete sofisticirani računar vrhunskih performansi sa praznom baterijom. Revolucionarno istraživanje sa UC Berkeley pokazuje da samo jedna noć lošeg sna može povećati aktivnost amigdale, našeg centra za strah, za nevjerovatnih 60%. Istovremeno, značajno smanjuje funkcionalnost prefrontalnog korteksa, našeg centra za racionalno razmišljanje. Još više zabrinjava činjenica da nedostatak sna negativno djeluje na prirodni mehanizam čišćenja mozga koji otklanja toksične proteine povezane sa neurodegenerativnim bolestima. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 5 od 5, drastično smanjuje sve mentalne funkcije, emocionalno zdravlje 5 od 5, pojačava negativne emocije, fizičko zdravlje 5 od 5, narušava imunitet i metabolizam, dugoročne posljedice 5 od 5, povećava rizik od demencije. Rad dok smo bolesni. Svaki put kad radite dok ste bolesni, vašem mozgu šaljete dvostruki negativni signal. Prvo, vaš imunni sistem već troši ogromne količine energije boreći se sa infekcijom. Drugo, kognitivni napor dodatno iscrpljuje i preusmjerava resurse koji su potrebni za oporavak. Naučnici sa Yale univerziteta otkrili su da rad tokom bolesti može produžiti vrijeme oporavka za 50% jer tijelo mora da balansira između imunološkog odgovora i kognitivnih zahtjeva. Još važnije, ovaj proces značajno povećava nivo proinflamatornih citokina u mozgu, što može dovesti do moždane magle i smanjenja kognitivnih sposobnosti. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 4 od 5, značajno smanjena mentalna jasnoća,
emocionalno zdravlje 3 od 5, povećava iritabilnost i stres, fizičko zdravlje 5 od 5, dramatično usporava oporavak, dugoročne posljedice 3 od 5, može oslabiti imunni sistem. Izostanak treninga. Fizička neaktivnost nije samo problem za mišiće, iako je to samo po sebi veliki problem, već je i direktan udarac na neuroplastičnost mozga. Nedostatak fizičke aktivnosti dramatično smanjuje proizvodnju BDNF-a, proteina koji djeluje kao dirigent neuroplastičnosti, reguliše stvaranje novih neurona, održava postojeće neuralne veze i omogućava mozgu da se adaptira i uči. Istraživanja sa Harvarda pokazuju da redovan trening povećava volumen hipokampusa za nevjerovatnih 2% godišnje, dok fizička neaktivnost ima suprotan efekat. Još fascinantnije je da aerobni trening može povećati proizvodnju novih neurona u hipokampusu za čak 30%. Ocjena uticaja, kognitivne sposobnosti 4 od 5, smanjuje neuroplastičnost, emocionalno zdravlje 4 od 5, povećava rizik od depresije, fizičko zdravlje 5 od 5, slabi kardiovaskularni sistem, dugoročne posljedice 4 od 5, ubrzava kognitivno starenje. Nedovoljna konzumacija vode. Dehidracija je tihi saboter moždanih funkcija. Kada je mozak dehidriran samo 2%, već možete iskusiti značajan pad u kognitivnim performansama. Studije sa univerziteta u Connecticutu pokazuju da čak i blaga dehidracija može smanjiti zapreminu mozga, privremeno stvarajući prazninu između mozga i lobanje. Ovo stanje smanjuje brzinu procesiranja informacija za 23%, povećava vrijeme reakcije za 15% i značajno otežava konsolidaciju memorije. Ocjena uticaja, kognitivne sposobnosti 4 od 5, trenutno smanjuje mentalne performanse, emocionalno zdravlje 3 od 5, povećava razdražljivost, fizičko zdravlje 4 od 5, utiče na sve tjelesne funkcije, dugoročne posljedice 3 od 5, može doprinijeti moždanom starenju. Prečesta konzumacija međuobroka. Unos hrane nije samo punjen energijom, nego je kidač za složenu neurohormonsku reakciju koja se proteže kroz svaki dio vašeg mozga. Konstantno grickanje stvara neobičajene obrasce u lučenju inzulina, što je poput neprekidnog slanja zbunjujućih signala vašim moždanim ćelijama. Naučnici sa Oxford univerziteta otkrili su da učestali međuobroci mogu dovesti do smanjene osjetljivosti na inzulin, poremećene regulacije energije neuronima i hronične neuroinflamacije. Rezultat, vaš mozak gubi sposobnost efikasnog korištenja glukoze i svog primarnog izvora energije. Ocjena uticaja, kognitivne sposobnosti 3 od 5, utiče na mentalnu jasnoću, emocionalno zdravlje 3 od 5, stvara nestabilnost raspoloženja, fizičko zdravlje 4 od 5, remeti metabolizam, dugoročne posljedice 4 od 5, povećava rizik od metaboličkog sindroma. Pretjerana konzumacija obrađenih ugljenih hidrata. Iako je glukoza primarno gorivo za naš mozak, navala obrađenih ugljenih hidrata je poput pokušaja da ugasite žeđ tako što ćete stajati otvorenih usta ispod vodopada. Umjesto osvježenja dobit ćete potpuno preopterećenje sistema. Ovaj prekomjerni unos može dramatično smanjiti apsorpciju vitamina B1, što vodi ka atrofiji hipokampusa, vašeg centra za pamćenje. Fascinantno istraživanje sa UCLA pokazuje da visok unos obrađenih ugljenih hidrata može smanjiti nivoje BDNF-a za čak 40%. Ocjena uticaja, kognitivne sposobnosti 4 od 5, smanjuje memoriju i učenje, emocionalno zdravlje 3 od 5, destabilizuje raspoloženje, fizičko zdravlje 4 od 5, narušava metaboličko zdravlje, dugoročne posljedice 5 od 5, povećava rizik od kognitivnog propadanja. Pretjerana konzumacija šećera. Među svim prehrambenim navikama koje loše utiču na mozak, prekomjerna konzumacija šećera zaslužuje posebno upozorenje. Ne radi se samo o brojevima na vagi, radi se o dramatičnoj transformaciji vaše neurobiologije koja se dešava sa svakim slatkim zalogajem. Revolucionarno istraživanje sa Max Planck instituta pokazuje da hronično visok unos šećera može smanjiti volumen cijelog mozga, oštetiti hipokampus i područje za učenje i ubrzati kognitivno starenje za nevjerovatnih 5 do 10 godina. Još alarmantnije, studije pokazuju da visok nivo šećera u krvi može udvostručiti rizik od razvoja demencije, čak i kod ljudi koji nemaju dijabetes. Ocjena uticaja, kognitivne sposobnosti 5 od 5, drastično smanjuje moždane funkcije, emocionalno zdravlje 4 od 5 izaziva ekstremne oscilacije u raspoloženju, fizičko zdravlje 5 od 5 utiče na cijeli organizam, dugoročne posljedice 5 od 5 povećava rizik od neurodegeneracije. Pušenje. Iza naizgled bezazlenog dima cigarete krije se prava neurobiološka drama. Svako povlačenje dima pokreće seriju mikroskopskih događaja koji mijenjaju arhitekturu vašeg mozga. Nikotin se ponaša poput majstora manipulacije. Prvo vas smiri lažnim osjećajem zadovoljstva, dok istovremeno reprogramira vašu neuralnu mrežu na način koji vodi ka dugoročnom oštećenju.
Istraživanja pokazuju da pušenje dramatično smanjuje debljinu cerebralnog korteksa, oštećuje ćelijsku membranu u regijama za balans i koordinaciju i ubrzava starenje mozga za zapanjujućih 15 godina preko oksidativnog stresa. Posebno je zabrinjavajuće otkriće da pušači imaju 30% veći rizik od moždanog udara i dvostruko veći rizik od razvoja Alzheimerove bolesti. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 5 od 5, oštećuje memoriju i pažnju, emocionalno zdravlje 4 od 5, stvara zavisnost i anksioznost, fizičko zdravlje 5 od 5, uništava kardiovaskularni sistem, dugoročne posljedice 5 od 5, nepovratno oštećuje mozak. Alkohol. Evo nečega što će šokirati ljubitelje večernje čaše vina. Najveća studija ikad provedena o uticaju alkohola na mozak, u kojoj je učestvovalo preko 36.000 učesnika, pokazala je da ne postoji sigurna doza alkohola za vaš mozak. Svaka konzumacija, bez obzira koliko mala bila, direktno oštećuje vašu neuralnu mrežu. To je kao da pokušavate pronaći zdravu količinu otrovnog rastvora. Jednostavno ne postoji. Alkohol je neurotoksin koji sistematski rastvara vaše moždano tkivo, bez obzira da li ga konzumirate u malim ili velikim količinama. Revolucionarno istraživanje sa Johns Hopkins univerziteta pokazuje da čak i umjerena konzumacija alkohola može smanjiti volumen mozga za 1,5% godišnje, oštetiti bijelu materiju koja povezuje različite regije mozga i dramatično smanjiti proizvodnju novih neurona u hipokampusu. Ocjena uticaja: kognitivne sposobnosti 5 od 5, uništava neurone i sinapse, emocionalno zdravlje 5 od 5, remeti emocionalnu regulaciju, fizičko zdravlje 5 od 5, toksično je za cijeli organizam, dugoročne posljedice 5 od 5, nepovratna neurološka oštećenja. Ukoliko vas je gledanje ovog videa zabrinulo za zdravlje vašeg mozga, nema potrebe za tim, jer na raspolaganju imate još jedan. Da, vaš drugi mozak nalazi se u crijevima i igra ključnu ulogu u regulaciji vašeg raspoloženja. Klikom na ovaj video saznaćete kako da biohakujete vaš unutrašnji osjećaj smirenosti i sreće koristeći samo moć prirode i nauke. Do sljedećeg gledanja, pozdravlja vas kognitivni haker, saveznik u razvoju vašeg umnog potencijala.